Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa panintakon ko Allah subhanahu salam kalilintad na kapipya ginawa na ba't namin mambagi na sumana niya na sa dunya na sampay sa akhirat. Sagi akong mamugyan kaya mga idida akan na request pantun rakan Princess Iman na tama na sabay ito si Princess Sally. Princess Iman na pamakinig ni Usmo de Pisiman daw ara para kumarandang adat at padiluan na manaki abnara Princess Sally na maluni kung butetang kay sa sudi kasi musutuhan tanay na kalamboy sa tila na wala ka paabingi sa salam.
Sesalai tarating di mana rakai biru kadina nakagina nilalako say